Hello, ladies and gentlemen. Once again, we are here, Jabulani Sinyazwe and Maris Leroux, bringing you the latest news that is making headlines in and around Rustenburg. And we've got very, very sad news this week. Last week, AMCU issued a statement condemning the sulfur dioxide incident that took place at Impala. A 45-year-old worker died there. So for more information on this story, go to page 3. Ja, en dan hallo ook van my kant af op ons voorblad is daar dan 'n bietjie goeie nuus hierdie week. Die verdubbelingsprojek van die N4 rondom die omgewing van Buffelspoort en Marikana en Kroondal, die tipe van plekke is besig om fliks te vorder. Die einde is in sig, soos hulle sê. Ons kyk na 'n voltooiingsdatum van 2027, so nog so miskien so 'n jaar van vasbyt. Just around the corner. And still sticking to the mines, we've got confirmation from the police here in Rustenburg and in the Northwest Province about 14 illegal miners that have been found dead at Nkaneng here in Rustenburg. More information is page 3. Ja, well, in this case, crime does not pay, Crime does not unfortunately. pay, unfortunately. Ja, dan in terme van die kouer weer, het ons 'n heerlike resep vir malva pudding op bladsy 16 hierdie week. Nou, dit was na 'n kompetisie wat geloods is by Sering Aftreeoord. So hierdie is die beste van die beste malva pudding resepte. Nou, as 'n mens net so kyk, dan wil mense sommer klaar kom bys toe hardloop en opskep. So probeer gerus hierdie enetjie uit en verdryf so 'n bietjie van die koue. Okay, and for those who are driving Mercedes-Benz and Alfa Romeo vehicles, they have been recalled, some of them. Not all of them, some of them. So for more information, page 14 has got all the information that you will need. Ja, en dan laastens van my kant af, die skole is weer in volle swang aan die gang en verlede week is die Bojanala Regional Science Fair in Klabane gehou. So 'n hele klompie plaaslike skole het inskrywings ingestuur. Sien die gesiggies op bladsy 18, innoverende, jong, skerp breine wat regtig die toekoms van tegnologie en wetenskap vorentoe dryf. Ons is trots op hierdie deelnemers en dan ook die wenners wat deurdring na die volgende ronde. Alle sterkte. Alright, we'll see you again, same time, same place, next week. Bly veilig, bly warm, ons sien julle volgende week.